Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Day, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May sa aman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya Ana Paul 1, ti pusa ni Rosa. Lito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nagapgapan na ita pusa. Nagdakkel ti buksit na. Masikog saki day. Ala, kasla aburito. Ni, anyat ko inan. Kunamatlan bumalayan. Ay pusa, pumanaw ka. Saan ka tarakan? Isasaan na dito iti paganakam. Rumor ka. Pusa, rumor ka. Rumor. Nagyaman na. Naparuwar ko malaan. Ay, naglaingan da pusa. Umay nakit din ikamang dito iti angtod na nga aganakan. Tangay awan mat aramidag. Awan mat ni Domeng. Ay, padasag mamut ti agsista. Ay, nakatuglepak matin adap sa Ay, ilad ko man la dito iso papagil-iladan ni Domeng. Dahil tayo makatugtuglap na agsursura tayo. May gayam tagida dito ya. Dahil tropilo di pagpungan ako. Naglukon tayo dya pusa. Tadi umadayon. Napansalakat nga rudan ni Tasiro. Aganak maningatan dita. Naging pusa nga tayo tiday, Chay. Ay. Ala, nagdungurit kan ako, ting. Ay, nakutiran kan sapay. Wano, mabisin ka kadi. Ay, umay ka. Pakanin ka. Nay, napay day ta ako, tay. Naggapon na, Rosa. Nakitak matlatan di tayan tiri daw. Aksap-sapul sa iti mangampun kan kuana, tatang. Akit, ampunan. Nagbasit. Ang mga no sa pulan ti inana. Awan mo tidak kila po sa nakitak, teso ko mati inana. Uno, imbel lang daking pusa, iti inana. Imbel lang? Wen, kasta ti arami di daduman, no sanda akayat nga umado ti pusa da. Imbel lang dati anak ti pusa da. Kaasimat
mabisin sa tatang. Pakanat. Makamuka. Nasayat mo't numaanusam apadakkalan dayta. Tapno ada kasukat tay pusa tayo apinatay tinaisarong ngagtiwal nga asaw. Kaasi matay di apusa tayo. Pinatay ti aso. Ay, kita ba? Ang mga nudangran mo't niramutan dayta. Kagura ti aso tayo katipusa. Saan to adang rami rambutan day to'y tatang? Irwam ko ida iti tunggal maysa. Nasayat launay. No agin na muda. Di dakat agap apa. Saan dan to nga agapa tatang? Agayem to darambutan kanday to'y apusa inton dumakkel. Ha? Tagtakkelan day ta apusa? Nayaw awan samot dito arubayan. Ni, ada ni rambutan. Ala, napakigtutanan siya pusa. Nagtarayan nga yung maddayo. Hoy, rambutan! Kinigtok mo ka di jay pusa? Di ka aglagid-lagid kanyak Ala, primorti kuting. Oy, rambutan! Di mo dagrag ta kuting, wan! Kaasimat! O, rambutan! Diyay lang dakila po sa tidang ramunay. Numay dito, Iwan. Ang mga numay na alaan ti ampon ko ako, ting. Ikanawa mo, Wan? Wan, Rosa. Masyanak dito ko, ting. Ha? Andiyan di, Jay. Kasla da si mumbat kanya. Siya. Ha? Abdag sasao. Ayan na, Jay. Siya. Ha? Kita anak ni rambutan. Iso ka titiyak sasao. Siya. Siya pinagsao. Anya? Ala! Imposible! Sana ka mamati? Makasao kami, Mat. Da kami ngayop. Saan nyo lang maawatan? Ngam na naanos kayo kada kami. Maawatan nyo ti kaya't asawan. Piyagaon nga unik kada gitingiwat mi. Ha? No agtaulang. Agda kaya't ko nga ibaga. No agarang agdamat lat ta ibaga. Allah! Ay! Agsasao ka akas na tao, rambutan? Pudno ka di daytoy. Pudno. Ngam, di mon istorya iti sa bali. Tawan to lakit iti mamatikin ka. Bagadan to pa'y kiti. Nagbala ka na. Ha? Iso Better keep silent kan. Ha? English na pay? Nagmayatan? Talaga amayat. At last, at dan makaawat iti taol ko. Na itaol kun ti request ko asidaan. Ano niya? Mabalintag request. Amorosa. Aha? Amo ti awag mo kanyat? Respeto. Uray aso agdamat respeto. Bidot di ko natidad duma. Pimana wakas laso. Kulada di tao. Adi agpakada pumanaw. Wino tay bastos a tao. Aso ti pangyari ganda. One mat? Mistake dayta. Amo mga tagrespeto. Uray aso kamilaan. Ha? Nakaro kayo, Mike. Alawan. Jack to ibagatikas iti imbaga mga ibagbagati daduma a tao. Kamukon nga mumot gayam ti mang respeto. Talaga? Isama balin ti ag-request, amo. Aha. Anya day jay? Nga balin na pangatingatan naktumot iti uray. Nagitulangan la iti bulalo. Ha? Bagim tulang jelasag na. Tulang matlati para kada kami. Mabalin, amo Rosa.
dayta ako ting arusa. Ngam itadak ka lang. Mas asikaso ngamin iti husto, nanang. Un nga rod. Agasam, saan amang mga nitin na po no digat daytay talaga para po sa tikan kanenak. Pasaray imported pa'y. Napatagkanyat daytoy apusa, nanang. Hey, dayta nga rod ti makita hak. Napatpatagsapay kat daytan ngam ni Duming akaayan-ayat mo. Shhh! Tiyo piksaan, nanang. Kaungot ni tatang ni Duming. Ang mga numangag na kayo. Unan niya. Agyaman na kada kayo, ta saan niya akagura ni Duming. Jak namin kayat, aday ja aguryo akayat na parakan ka, hiagbalin nga asawam to. Agpaiso abak nang day ja aguryo, taad da sementeryo da. Dakkel ti mapaspastrip da, no da gumatang ka dagiti ilaklako da alutluti iti sementeryo da. Namuray pa ay, sa anak at pabor kiniguryaw. Uray siya. Taga-kampusan to day jay. Diyak kayat, nanang. Talaga. Pag anong nga iti taga-kampusan tao. Gusto ka, Amorusa? Talaga, mat. Pusikati. Taga-sementeryo, mata talaga day jaguryo. Aguray ka. Kasla makaawat day tapusam Sumamsampitaw mo't na agninyaw. Ha? Tiyan mo na. Saan mo ang mawatan ti sao? Ekwa. Ay, kastansa, nanang. Agdamat kayat ng ibaga. No agninyaw. Saan nyo lang maawatan? Maawatan nga raw? Ha? Kasla maawatak mo tan, Hunkot nga ta. Makaawat mo't kit di, dagiti tarakan, iti sao. No, iruruan mo ida akasasao, babaan ti pan nakisarsarita tayo kadakwa, da akas latao damot lang akasarsarita Wan, nanang. Iso akasarita yung lata ni Pusikati, akas la makisarsarita kayo iti tao. Maawatan na. Umay ka, Goryo. Dumanon ka. Agyaman tatagustay. Umay ka. Agtugaw ka dito nalok ng asofa. Agyaman man yung tata. Dayawan ka unay, Goryo. Sika ti kaubingan akagawad ti barangay tayo ang nagpugsutan. Kinkukwayo pa ti pribado akampusan to akakaisuna ita apakaitabtabunan ti matmatay. Takasano, awanan ti distansing dagiti tanam iti kampusan to ako kwa ti ile. Patawid ang negosyo da di apong kaabitirano iti gubat anata iti bisin iti Hawaii manggusteng. Makakatawa akman dito istorya may papaniti bitirano iti gubat nga apong mau. Kaya ti nakakatawa manggusteng. Daitasang kakunam anata iti bisin. Kit ijay pa'y Hawaii. Ada istorya di tamang gustay. Aya, istorya man nga ron tadenggak. Sige. Ipuon ko nga irugay. Ti panagbiag ni apong ko ang nakakaasay. Apa yan nakakaasay kat? Baknang. Tapensyonado kat nga ron. Denggam ang amin mang gustay. Ipuon ko nga irugay. Sige. Ipon ko nga irugi. Ate, sige, ipon mo nga irugi, Goryo. Ay, aniyan. Sana un. Ay, aniyan. Gapoy di patag ti pamilya na, apinanawan na dito'y Pilipinas. Di na ginasgastos ti pensyon na. Impat patulod na amin kada amang mau. Insaklay manggustay. Kat nagtitent lakanon iti Hawaii. Nakaibilangan dagiti ibagbagada homeless. Ay saya ate mabalik sing Goryo. Sana homeless. Homeless kunada. Kasta ti awag ka dagiti ganggan na iti Amerika. Amat maturog la iti bangbang kita. Wino dagiti agkalkalapaw la iti igit ti kalsada. Wino tayo makunkuna ka-eskwatiran ijay.
Unsa? Sanla ang asa. Takas di ka no talaga. Nang runa iyahaway. Panagnikan ni kabagis ko a George sa anabayagan ngagnanaed ijay Honolulu, Hawaii. Ni. Mas asligin ka na pusa ni Rosa. Akas lang makakaungat. Nay, nakangato tinagatidog nga ipos na ngiri-ngiri siya nakmanggustay. Ay, delikado aksa. Agawin akpalahan. Saan na? Di mo pa nakasarita ni Rosa. Ay, Rosa! Umay ka man, Rosa! Apay aya tatang! Kaya bam to'y pusam. Este, umay ka, tanda bisitam. Pusa, pumanaw ka dito'y. Panaw. Pasensya kan, Guryo. Saan na ka magusto nakitkitaan ti pusa? Kagurgura na ka. Apay ngaya kagurugura nak. Saan ako nagrup-rupa nga aso ti ko nak? Ulbot na itagoryo. Lukas lang to pala na pulpugan nga asong magrungiit. Ala, di kagsawi kasta po si Kati. Kasasaom akas la tao tapusam Rosa. Ah? Ay, one mat. Kasla tawa kasarsaritak to'y pusa. Makaawat iti sa uti tao. Mga no ko Noan nga, Guryo? mga binilin mo apas garan kan ngirisyan nak. Iso ang nakigtuta kitay. Ah? Ay saan? Apay ko maabilinak nga ngagbalin adaks ti pusa. Kakaiso na nga adupay ti atiwan na tao iti kinasingpat na. Ha? Numadlaw ti pusak akagura ti tao, pumanawan, di naasitgan. Ngam ti tao, ado dagitay saan dalaga ruden akayat. Saan dalaga ruden akayat makita. Ngam ipilit dapay laang ti bagpagida, di dapay la pumanaw. Ay ayatun ka Rosa. Uskol ropa. Para mo taksan. Ah? Ay, nanani. Ay, saan po si Kati? Diyanan sa amot yung tilumagto ako maramot at apo sa Rosa. Sige, gawin akon. Ha? Tinglam tapusam. Mga nulagtunak, hindi mo mapuutan. Ay, sige. Mapankan. Pardasam tamang jagon matingal di pusag kat ni kagatunagan. Pagarupon nan sa ngamin nga aso ka, Guryo. Tataulanan ni gayam rambutan di tagal kampusan to. Amo, Rosa. Rumor kamat po si Kati. Tulungan ni rambutan amang bugaw ken ko na. Sige. Nakipot ba ang Guryo? Nagbutang. Tapagarupan na palubusak ti pusak amang karamot ken ko na. Pagan anok ngamin day ang Guryo. No apay nga ipilit ni tatang kanya. Ne. Apayakas laglumlumbang agtaol ken nagngiyaw da rambutan ken ti pusa ni Rosa. Amok pa yan. Ang kakitaan alakay. Rimuaren ayan ni kagawad Guryo. Ket no madaman sapay lang ti panagsarito da ken ni Rosa. Amok pa yan. Ang kakitaan Salbagket ngamin da ya adobeng. Ta isun salat ta ti kayat ni Rosa. Talagamat nga iso ti kayat ni Rosa. Apay kat ngamin aday di Guryo ti idaldal mo iti anak ta. Iso ti may bagay. Ken isun to ti mamagnam ay ken ni Rosa. Ngam saan mat nga rod akayat ni Rosa. No mabalin la kuma nga ukasik ti alipuspos da ya dumeng. Ta ipauyas ko akas laulag iti ulo na tapno santon akayat ni Rosa. Anya? Mauyas mamut ayat ti alipuspos ti tao. No maposipos ti alipuspos maukas mutlaeng
Sumot lang nga isuday ka. Kasta man ti aramida kiti daya doming. Lakay. Ne. Tanya daya. Alawaan nyo tayo po sa niro sa... Ni kuryo daya na. Ay, mabilang. Ha? Bakit niya kung tayo po sa... Ha? Kinawiwitan na ka ti pusa. Ay, pusa! Umibot ka di tabukot ni Kuryo. Di mo karamutan! Nagpubantiging mawiwit a pusa. Kinaramutan man. Ay, may maasak matan tirimidap. Ha? May labi manaw dyan makan anak a pusa. Natagtagainap ko pa yan. Ditan gagayem tinaggibusan ti sapali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen Campinolwan. Idi nakidnap ni Doming. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nay, nasapa ka ba na simbang puti talakay? Sigot kat, nasipnget, nagapu ka di barangay hall. Makipagronda ak ngamen kadagiti tanod. Da kami ken Doming kunak kuma. Ay isu o sige nga ron ta, ne. Maluto pa si data, mangantan. Wen, irilip kunto pa'y sakmapan. Tawaray medyo rumabibasit ang mapanak iti barangay hall. Tagbigbigat kaming. Uray tawan pa'y mo tinapasamak a krimen no pa nagtakaw iti sardam. Isu nga ron nga oray maladaw kami ngagtanod. Ta parbangonan ti panagtignay dagiti manlibrong. Gusto ka dita. Nayawanan, saanan amalapdan ti kada dagiti nasabeng nga aramid.
Gapot bisin a pinarnuay ti COVID. Iso nga rod. Ado tinagsara pagtrabahuan. Awan mo't pagsapulan dagiti tao. O di mapilitan dan nga agtakaw. Okay lang, di probinsya ta ado pa ila trimedyo ng iti syudad. Ay di syudad kasanungatan. Unay ariga tayo. Un nga rod ngam addalat tamot dagiti saan amang ipatag iti trabaho da. Talaga kasta bakit yan? Uray man ket no basit-basit. Isweldo no agtultuloy ako nada. Di isupay ngam tay pulos nga awan maururay, awan may gamanda akwarta Adda iti tao dayta, ni palubos na nga agbisin. Katuan. Sige. Agi na nakapay dita. Nakitaan niyang angrek amasida. Sige, tagbuyak man pa iti TV News. Nuwan niya tinagbanaga ng timbestigasyon da may panggap iti maatap ang naramas ka napapatay ng stewardess. Nakapalpakan, di ka pa'y mapan. Iturog ko pa'y basit. Umaringan nakto ito na alas 9. No, alas 10. Isu ngam agalan ka nga minin ata ang mga numaiturog ko mo. Sige. Aywan kaya may saka naman pa'y bite uniforme. Uniforme mi ti barangay? Saan? Tayo uniforme ti hapon. Ayaw. Nimbag day dito na po school. Unang nakadadaanan. Sa pagay, nalamin no iti parbangon. Sige ta, iridip ko pa'y man nga rod. Basta ringan naktuwain. Ala nga rodon, umuna ka na iti kwarto. At dalang bit aramidak iti kusina. Anya tayo siya umur. Hindi duming. Awan dito itanin. Basta nasapa anak ka rin. Sa anak magtan anak ako at anak luto. Nagluto ako iti pancake. Lumaon ako. Nagsapan ni duming anak rin. Nagtanot na tinitatang itiradi Kaya't naasawan. Nasa pamatlaang abimangon. Ni, awan mat dito kusina o inusalas ni Duming. Nagsulsulat ng awan mat. Napan nga ka nag-jogging. Nagsapa daytan? Wino, isukit di daytan. Nag-jogging siguro. Tatang. Ay, umayon tang! Nagsapa kayon kan... Aga-uniforme kayo pala ang matiti uniforme ti hapon. Basta kinak kumapay nga muna, anak ka. Ay, sige, sumar kayo, tatang. Humay kayo. At tugaw kayo, timplaan kayo, ti kapiyo. Halaman nga rin anak ko, takas laglulok dagiti tumangkaw. Wait lang. Langayo kakapsot. Nagapon nyo aya. Jay barangay hall. Sa anak pa yan nag-awid iji balay Anya? Awan anak ka. Ay, mabit lang tamang timplak iti kapeyo. Ano gatas yo. Mabit lang, tatang.
anak pa yan nakainom iti gatas. Anya ka dingag pa iso tinapasamak tatang. Nagpatnag kayo ang nagtanong? Wan, kit. Adda ngamin sinapsapol, me. Anya, sinapsapol yaw. Ay, wan gayam. Pinanawan na kayo ni Dumeng kat isulaang tinagaway. Kaya't mo asawan. Si Mang Peden ni Dumeng. Ha? Kwat? Ay, tatang. Ay, saan kun anariingan iti idamay. Kamuk nga rod katadan dito kusina. Wag sursurat anasapa. Awan mo. Anak, saan na si Mang Ped asawam? Tiyam la siguro kat si Mang Ped. Ah? Ngag paiso. Kasla siyak na puutan na si Mang Ped. Basta ti amo kada iti idamay. Tanong maminsan, agim inayad nga gidda tadi na kayat amasingaat. Rosa, anak ko. Nakidnap ti asawam. Anya? Nakidnap ni Dumeng? Sino nga tinangkidnap kan ko na tatang? San mingam amo dagijay. Tanaglugan day ti dakkel amalokong. Anya? Uwan. Dat alugan tinangiluganan dakin kuana. Kaslagi malokong anak kapaklab. Sana pudno day tatatang. Saan? Pudno anak ko. Paya pinaybayan nyo ti asawag tatang. Sana gaputa diyo kaya tamanugang akat binaybayan nyo lahat na kinidnap da. Ayawan gaway mi kadagijay nang italaw kin kuana Rosa. Iso nga. Binaybayan nyo ti asawag. Siguro, naragsak kayong tawanan ti kagurgura yung amanugang. Sana po doon na anak ko. Ipatin na ko, Marusa. Anya di kinunab, nakidnap ni Dumeng. Ohan, kit kaguranak mo din ni Rosa. Anya? Mapanuman ka sa rita ti anak ta, bakit? Ore ka sanot, panagpalawag ko itay, di na kundanggan. Sikig ta mapanak, ang kasanod ay tuyan. Nangipanandakan Dumeng. Saan ko nga ron nga mo? Jesus, pangbirbirukan tayo nga ron kan ko na itaan. Awan amok. Ngum sa Poland mi. Ang mga nimbati damot lang dita. Ket may isa na bangkay. Anya? Ngala. Ay, susabo. Kasaritam ni Rosa. Taag subli aki di barangay. Mitingak dagiti tanod da sa Poland mi ni Dumeng. Anya ka dito pagmitingan tayo, chairman. Wan chairman, tanay. Saan kami pa nakaturo ka nag-duty, trabi ay? Ay saan kayong nagreklamo tagpapada tayo, anapuyadan? Uwan aya. Si kamot ugaw. Kadwa tayo mo di chairman na nagtanaw. Ayun. Sa Poland tayo, ni Kagawad Dumeng. Uwan anya, yung sa dino nga ron ti pangsapulan tayo kinkuana, chairman. Unmut nagpaiso, chairman. Tatlak mo ta dya alugan anang iluganan dagiti kasla nakakaputi anang italaw kun kuana. Agsawar tayo lang. Tamang ano inwalang danti bangkay na. Anya ngay ko matibasol ni Kagawad Dumeng. Tapi natay no bilang. Ay, saan tayo nga mo? Doan niya ti motibo. Kastamot at talagang tibiyag kita. Un nga ro, chairman. Basta drug addict tinagaramay. Adaman kun awan basol na patayin da. Agpaiso data. Kasi ti pinatay dang steward days. Kanya ko mga ti basol day jay. Nagtripan dalakit day, chairman. Wan. Yung kasanon no nagtripan dalaeng mat ni Kagawad Dumeng. Ay siguro, chairman. Nasay-saya at no ipakaam mo tayo iti police. Wan. Agudong akman nga ron na malpas ti meeting tayo. Ngumne, rugyan nyo nasa Poland ni Kagawad Dumeng, wan. Wan, chairman. Malaala. Dahil talatan, ti saritaan tayo. Sa Poland tayo ni Kagawad Portugal.
nanang, awanan ni Dumeng. Saan ka ngagdaan na, Rosa? Nagkari ni tatang mo asapulan da ni Dumeng. Amo ka, kayat na nagawa ni Dumeng, takagurgura dati asawa. Saan na po to dahita anak ko? Sorry nanang, kagurak ni tatang tabinaybayan ta ni Dumeng. Ay naanak ko, naku na naman, nga awan na aramidan da, kontra kadagiti nang itala o ni Dumeng. Jackpot yun. Ha? Kinaykayat na may pano ni Dumeng tapnuawanan kontrabida kadakwada. Anya? Naging kay ti sana masapulan ni Dumeng. Sana mapunas ti gurak kadakwada. Kudno ka diti agwarwaras adamat nga na, Sofing? Damag nga anya, ulat. Nagpukaw ka no akan nakidnap ni Kagawad Dumeng. Ay, kasta nga road. Udda ka no dat-datlag alugan law ang anang italay kan kuhanay di parbangon. Wun, kasta nga road, ulat. Madama ka no nga gron-rondada ka nag-usteng. Idi anda nagdiso alugan law ang. Kat anda dim sa ang armado, kan nakabado ti kaslabado ti bumbiro. Kat inalada ni Dumeng sa dainlugan iti nasao alugan da. Ay, asino ay dali dyan na Sofeng? Ay, saan tayo nga ron nga amo? Datlatlag da dyan alugan. Takas dadakkel ka nakapaklam ka no amalugog ti itsura na. Nakabutbutong mata na. Ay, talaga Kat amkan ni Gusteng nga mga naimpandan iti sa bali a planeta. Wano inwalang dakit din. Yamat ta. Tapan nga rodan nagpatulong ka dagiti pulis. Anya lang ti ko na ni Rosa, nana. Dahil agsangsangit latan. Mabasulo na pa nga ron ni tatang nan. Ne, apay mo't abasol na chairman. Iso ti kadwada nagronda. Ngam kunamot ni Gusteng. Awan na aramidan na anang ikanawak na ni Dumeng. Apay ani Kagawad Dumeng tinalad ha? Dahita nga ron ti pagsidawan ni Gusteng. Takadwada ka nood dagiti dumapay atahanood. Ay, nakabutbutong matunday ta. Amangan mo impandakit ding agpaiso iti sa bali a planeta ni Kagawad. Ay, dahita nga ron ti pagamamukan na. Wala. Inalada. Tangay sa kadagiti pangipadasan da iti COVID vaccine. Anya! Anda ka matan lakay. Kumusta nga iti panang sapul yung kinidumay? Awan bakit? Adon tinasawar kung nadanon mi. Ngamawan lata. Tidakas na. Saan lata mapunas sigura ni Rosa kung kalakay? Ay, awan basol ko. Awan naramidan mi. Tada na isang sangayan nga igam. Dagiti ng kidnap kin kuhana. Isa di nung arun nga iti nang ipanandagan kuhana. Kun anyat inaramid dan ngay. Kawan mo't amo tayo abasol na. Dahil tang arun kat. Talagang awan basol ko. Saan ko ang nagayatan, tinapasamakin ko na. Kanawan na ramidak. Anya nga tangagpaiso ti panggap da ka ni Dumeng. Anya nga tanti naramid da. Ay, saan ko nga ron nga mo, no pa'y kasta. Sa pulen miya. Saan kami nga agsardeng. Saan ka ama pukawan ni tinamnama, Rosa? Anya ti amo tayo no isubli damot laeng ni Dumeng. Apay nga minabinaybayan ni tatang Nagpalawag mo ni tatang mo, adi na nagayatan kad binaybayan. Gamawan na aramidan nga. Kadwanan tupay dagiti tanod. Kayat nakit di na ipanaw Aniya? Sorry nanang. Ngamno sana masapulan ni Dumeng. Sana mapunas tigura kadakwad na.
Saan aro sa anak ko? Amo ka de? Asaan pa yun ang makapangpangan kan makaturturog ni tatang mo? Gapot ka ng pampabasol mo kan ko, ana. Nana. Amo ka na sakit mo tinakod na. Na talaga amot ang makatultulong ni Duming kan ko, ana, iti barangay. No, ide, uwan. Sana magustuhan. Ngamawan ko na maramidan nan. Tamo namot nga isot ay ayatam, anak ko. Talagang awan lanta masapulan mi ni Duming. Dagiti nakakakadwa katanod. Ayan dangatan. Nakadandanunan dangatan ng sapsapol kini Duming. Ha! Iroplano! Lugan lawang! Amakan na isubridan ni Duming! Awan, nanasoping. Rosa, adon tinasursurming awan latta ni kagawad Duming. Pudno day tarusa, Nana Sofeng. Kasta ka de. Amangan no, impandan iti sabali ang planeta ni kagawad. Wala na Sofeng, Rosa. Saan? Sana mabali na mapukaw ni Dumeng. Awan, amumi a pagbirukanan. Baso niyo. Di yun lang kanawan ni Dumeng. Binaybayan nyo na tan ngayong panaw da. Anak, imbagamot ni tatang mo. Awan nga ron tinaaramidan da. Awan serbi ni tatang at chairman. Di na kanawan ni Dumeng. Na, anak ko. Saan mo mat kumaakagura ni tatang mo? Wan, Rosa, saan na kami kumakagura? Saan na kami matapabasulan Talagang awan laban mi kadagijaan naglugan iti datat lagalugan. Ha! Ay kayan! Adda ni Dumeng! Ay Dumeng! Gusteng! Gusteng, sa dito ti papadam! Saan mo akamatin gilugan? Gusteng! Ay na, una yun ayan. Nyat ka sana mapaspasamak. Nanang, apa yan? Pagsangsangit kayo, kinasino dyan pinukawan niyo? Di tatang mo Adda limabas adjib kat kinamat na mutan. Adda ka no enjoy ni Dumeng. Anya? Kas nagbagtit mo ni tatang mo, Rosa, anak ko. Sana maaklon nga iso, ti aking basol, iti napasabag ni Dumeng. Kanina mo talaga ang basol. Kuha, Nana. Adda ni kagawad Dumeng! Nga po na! Kagawad! Rosa! Adda ka rin ni Dumeng! Ay, nitama, isuwag pa iso, tisumuwad, Nanang! Ni tatang mo, Rosa. Ayan nan ngay. Kaya hindi Dumeng! Naglugan ni Timarco! Rosa, ni tatang mo ang mauyong samot na. Ang mauyong nga ni tatang mo. Ay, dayay ni Dumeng. Hinlugan ti balokong. Adda payak na. Limugan iti. Gusteng, agring ka. Agring ka. Ni Dumeng bakit? Hinlugan ti hikan ti amalokong. Anya amalo kong kisasawab. Huy, agring ka ta aldawon. Ay, nagtagtagain bakayo. Aldawan ko na. Wan, katay na. Sa anak mo na nakapupo, iso asaan kan anari nga mapanagtaanod ko di rabi Ha! Sana ko na nakatanod. Ay, salbahag niya yan. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Duming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Duming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez.
Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May sa aman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Idi bimangon nagikinatay. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Dayta, naigdat ko ng telebisyon. Ay, sumbes matan di babuya. Ni, naglanood ni Doming di tapos to nang aging incode. O magayam kadwa ng agbuy-buyan. Nagdangatan di ta kwarto, may. Saor, paiman. Paliiwag ti aming nga aramitan ni Doming. Kas lang aming liklik-likan nakmutan. No saan nga umuna amaturog at paude. Kas na urayan na makaturog sa umay agid ta. Itata sa anak pa'y mga agid ta. Imunan, kat jar naman nga tan tinarnakan. Kinunak itay akadwak nga agbuya iti padaanak a pelikula idi. Asaan ko anabuya. Wen, kunana. Tagayam, pinanawan nakmatlang. Kunak, dumay. Mayatan tingangana. Ay, saur at talaga ni Doming ta tinurugan na kumanan. Ay, sa bagay, mapampannog mo nga niya. Pwede ako kalangan. Ay, takas lang makikita mo tandiyan lang at isumpi iti telebisyon itay. Ay, kagbuya iti horror. Doon akaduwak kagbuya Baliyawak mo si Siak lang. Kastilatan nuad na matay akabaranggayan, agdi tinulong tayo para iti panakaisimpa na iti maudi apagtungpalan na.
Tapno may tabon mo na saya at kagawad. Ay, wala, chairman. Nang runan, no kasi iti pamilya ni Kurkor. Nabalo, adi na kanon na pakadaan. Makaisa makitay umay na ibagaan na tahin ni bakit na. Awan lakit na ibaon na sa balay. Pinanawan na ti asawa na akas lagagangay laan nakaturog. Tay may nalag imbaga di ti opisina na tayay. Ay, nanyakit nga mintiga po na saan da ka no nga agkakaida. Idinto dudo na lang nga rudo nga kabkabalay. Ang mga nusaan mo tama nagdigos ani Kurkur. Saan tayo nakalyin? Nanyat gapo na ako nadaadi na napakadaan ti papatay ni bakit na. Gaputa sanda nga agkakaida. Bibiyang tayo pa. Ti madi nga road kat day giant ti rason no apay asaan ana ipan ije ospital, chairman. No anyaman ti sagubanit na. Ta syempre, kanya-kanya da nga road iti pagidaan. Saan da makapagin narayat no adakela at asagubanit ti tunggal maysa. Kung na tayo langan na kanitunan na matay. Awan ti mapabasol. Sa bagay. Nadama na kimbasol ay kat ni Apo Diyos lat makamunawin no ni sati no iso. Anya, ay, ni chairman, iramraman na pala ti demonyo mo. Karaman lata taalirto akanayo namang padpadaan iti papatay dagiti tao. Oo na, sa bagay mo. Nakasagana akanayo na mangiguyod kadagiti agbugbugsot. Agawon na ti kararwakit iguyod na ija impyerno. So ano may panggap iti panungpalan? San tayo nga muno sa dino ti turungan ti tunggal may sa? Saan tayo ang makasigurado? No agkikita tayo tupay kalpasan ti papatay tayo dito rabaw ti daga. Ngam, adda tayo makuna pamati, chairman. Wan, tamo tayo mat no anya ti pinati tayo. Nga isot, pang namnamaan tayo apang salakniban kada tayo ti Diyos. No amo matipamatim kat iso matipamati ti kababay mo. Mabalin mo ako na nga. Agkikita kay to iti nagkaisabihan. Ngem san pa'y laas 100% akas na ti mapasama kagawan. Ay, sa bagay, chairman. Iso nga ita, ta si bibiyag tayo pa'y. Aramidin tayo, dagiti namaan tayo, apak kaisalakanan, ti kararwa tayo. Asa na basta iguyod, ti ipusan. Bow! Maimasayag iti punirarya ti bangkay ti asawa ni Kurkor, Rosa. Isungarod api na isagana kun kada ugok di chapaluan nanang. Iji tinapili da apaka imasayagan ti bangkay ti asawa na. Wen kat amam, impakpakaw na ni Kurkor nga ilista tayo kanong amin na expenses bayat ti lamay. Akayat na asawan, awan ti ikas da. Utang? Ay katang niya pa'y ngay anak ko. Amo tayo mat nga awan mabalbalinda iti biyag. Sa bagay. No adda maurno nga buloy, maigasto lang ata iti inaldaw akasapulan, kapayatan ti lamay. No kastamat laang, desisyon na ni tatang. Wan No awan pagbayad ay ti serbisyo ti punirarya, ti ilibre tayo langan. Puwira jay lungon matan ako ma, tanangina mat day jay Rosa. Nangina no mairaman iti budget para iti libre. Di uray day jay lat bayadan tan. Basta awan panawan jay bangkay nga utang na. Tano kasta ti mapasamak. Ay hasinong tupay ti agbayad nga eh. Ay, anyan aya. Nagsasao ka, Rosa. Kasda jay bangkay ti makautang. Kas jay maatalagan ti tungpal na nanang. Huwag matkit di alawan, pagsasaritaan tayo to. Noan niya atalaga ti maaramid. Adon tinalibre a kabaranggayan iti Noter's Funeral Homes. Iso akas laki din nang lukat
tayo iti punerarya apang publiko libre. At damot kan kaday tanwi libre tayo dagiti maimasayag a kaparangayan no saan. Dirigat nakit kanayon mo te nakasla kapilitanan nga ilibre. Tawan mo't gayam ti maibayad dagiti nagminatay. Un nga rod kas iti asawa ni Kurkor. Ay, awan lak namnama a maisuble ti magastos tayo ijay. Naibusan ti istak alungaw. Ngam awan mo't maigatangan. Takasano kat di mo't maisublin dagitay na igatang ta ipadawat tayo matan. Un nga rod. Ay, iso madinsamot maminsan ti agbarangay chairman. Na. Di mo iramraman ti kina-chairman ko bakay? Ay, kat kapilitan na may raman Ano saan ka lang ata at chairman ti barangay? Saan basta gratisan dagiti ka barangayan ti punerarya tayo? Kamaudyanan na, dakkel mo't basit ti na urnong nga abuloy di kalman, chairman. Nabayadan dan ti lungaw. Good. Barang dakkel man anti maurnong itang agmalan tapno anta gastusan naging gat pumpon. Naimbag nga orasyon, apo nga opisyal, dito'y lagbugsutan. Ne. Apa yan sugod? Kasla din baklay mo ta bangking mo ta abaga maun. Nadagsan ti bakbaklayag ita, chairman. Awang mo ti makita may kabsat sugod. Kaya't ko asawan. Minabungsot ako ni mamut ko. Day talaang mo. Anya? Wow. Iso nga oranyak pa'y maimbaga. Inumpakon ngayon tulong niya po ni Rariayo, chairman. Tawag mo't umaraya, takaduwak kumamang bangkag. No kasta, ada ije po ni Rarian ti bangkay ni bakit mo? Chairman, sakbay akong tiyang dawat ititulong niyo niya po ni Raria. Nailibre yung matngata ni bakit ko. Kasi jay bakit ni pari pulgol. Daytan, chairman. Pangasyo ka niya, chairman. Daytan ti maya kadagos. Tapo, may paspasak may ko ka na kayo. Kanina, chairman. Pangasyo. Namaligayaw. Idaw-dawat ko ang gungar kumapailang ni bakit ko. Santo matay no dan may gatang itinukon na. What? Nanang, anyat ko na ni sugod. Kurang lang ay parinto mang napiman ti panagdaw-dawat na iti kaasit tayo. Kasano no damanan matay ka baranggayan? Kat dawatan damot alibre ti serbisyo tayo agraman lumong. Ay, apo, Rosa aya. Awan mo't istak tayo alungunay. No nga imasayag dalat na dito nga uray saan anak kalungon. Anya, makunapay kat apo ni Raria to'y po ni Raria tayo. No nakabuyang hiyang lata di tante maimasayag, Rosa. Day talaan Ay sus, anyan. Sapay, jak man na makasarita mat ni Duming. Tadanda ni awan mat oras nan nga umawag. Ado ka noonay ti pakakumikuman da iji Manila. Di pa'y lagawid ngamin aya. Intun Domingo pa'y lat ko na napanagawid da nanang. Ay, ala, bayam. Di mon iramraman iti problema dito iti asawam. Ikararag tayo lahangan. Asapay kumatawan pa'y lat sumarsaruno amatay ka barangayan. Ay, nariga tayo nagpalibre manang. Babantiis pa'y ada mapasama kapag didin na magantaw dagiti amay ngagin kukway ti
punerarya. ESP? Taimakon ko ng extrasensory perception? Inabak ka? Wan! Partwat, wando kabalan ti may siya na partiingan ang mga ramat iti may katlaw amatada. Nuwag lukat ti may katlaw amatati tao. Araw, di makita na. Nukas na. Naglukat ti may katlo ama tayo, Ina? Wan! Anyat sasaunday to yun. Ay, Ina, anya nga ti makit-kita ti may katlo ama tayo. Awan raw ti problema dito'y punerarya. Nga uray at dapay may nayaw ama ipayda dito'y. Ha? Ada ka di mapadpadaanan ang matay? Ada! May katlo dayjay ang malamayan. Agkukuyog to nagijayan. Di kayat ko asawan. May pumpundan taon. Maminsan ti pumpunda. Tapno maynaw serbisaw. Tapno maynaw gastos. Maynaw libre kunak manlangan. Ha? Saan kidain? Awan to ti utang da panawan da dito'y punirari. Ay mabitla ang inabak ta. Awanan di makuna nga utang ta. Dinawat da libre serbisyo agraman lungon. Dinawat dagiti nagminatay. Wan! Ngam! Kalpasan dagita libre. Ultimong tumutan ti punirari ayaw. Adan tupay nga raw mau sariyaw. Tapnaw agtutulaw iti serbisyo ti punirarya. Isuadi kay madanagan. Tay kunragaon. Awan tao timbapanawan da nga utang da. May tabon da giday nga awan ron ti asinuman. Amataktakwan now disturbun da. Ha? Ay, wan matkit di Awan taon ti seremonya ti pumpon. Tadi pa'y isaw. Pag-uurmungan dagiti gagayam kan kakabagyan dagiti natay kan nagbinatay. Kanya? Dayta, katapnaw maliklikan ti panagdudukpudok dagiti tao. Tapno masuraw ti kungkunada protocol iti pandemay. Social distancing nga kunada. Wan matkit di Noawan taon ti maramay da seremonya. Anya pailat gapaw nga adu ti umay mangmulagat. Iti pakaipisukan da nga about. Maya, ti makikita, ti may katlo mata, krusa. Isungay bagam, kadatatang ganarang mau. Relax kayo lang. No problem, mataon. Kalpasan, titabaon. Nay, anya da jay Sofay? Nangag mo ba? Ambulansya mo't da jay limabas. Nay. Uri ka. Sino mo't tumawag? Ni Matrosa. Ay na. Sumbata mo na. Hello, Rosa. Tatang, masigurado ka di uwi ni ang turtog na may sinukon di ambulansya.
Ay, anya, ay no kasta. Ni ka katortog, dyan na ilogan ng tilimabas dito yung balay nga ambulansya? Wantatang, isa pa'y sagana tayo dyan may katlo at chapel. Para iti may masayga may katlo a bangkay. Anya, ay sa bagay at damot basit kabailan iti biyag dagiti putot ni kakatortog. Ang mga nusandan nga utangan, Jesus! Di kay manglam naman, tatang. Awan ka no ti mayat nga gastos ka dagiti putot na. Anya? Amuyo mo ta solo freight na ni agbalbalay. Una niya. Di yung katiyan mo, pinanawan dagiti putot na, manipod na tayo di asawa na. Gapot na isot pagpapasulan da makagapaw, itinasapapan na katay ti inada. Nenay, diya ka mo kasta. Nagtutulag ka no dagiti putot na, asaan da nga asikaswan. Ibagada ka no, ajay babae na, kanjay putot na ni tirwar ti makaamoy ti bangkay na. Damat lamang kita. Awan, tatang. Anya? Pinanawan dan sakbay ti lockdown. Isu nga rod solo flight nan. Ay, kasta. Isu nga idawat tayo, asan gumapay amat-matay, tatang. Tasigurado, agpalibre mat dayjay. Sige, tatang. Impasakbay ko lang. Isu nga mawagak. Bye. Bye, Rosa. Ay. Oh, apay lakay. May katlo a libre serbisyo ti puneraryano bilang ma-DOA. Di inala ti ambulansya nga impan di ospital. Bakit? Aniya! Ay, na-DOA lata di idaw daaw at taasaan pa'y kumamat-matay lakay. Isungahan yan. No saan ko pa'y ngayon to, J. Timon, kaya't nga usaron abarong Tagalog mo. Saan pa'y kumamasukatan, J. Bado na ipan di ospital. Ay, bayamon. Uri kasano. Naglangamot laabang ka, isti tao. Ay, apo ay, libre man nga tanapaw. Nanang, tatang, naisimpadan ti bangkay di chapel si. Woy, anay, saan na bale? May tabon mo't lang itamalam na kita bangkay ay. Talumot lang ngamin ti chapel tayo, isa kapilitan nga di ta naisimpa. Ani, awanan ti bakante. Wen, namasayagan ng ti talo at chapel. Iso Rosa, agpaaramid kay ti karatula no vacancy. Anya no vacancy na? Nga awanan ti bakante apag masayagan. Tapno awanan ti umay agpalibre abangkay. Ay, saanin? Uray katintun malaman ti tabon da amin. Pasensya lang na. No saan na maaldawan ti lamay kini kakaturtog. Mamat kitli ang Lakay. Anya ka na? Lakay. Kita ang dagiti. Dagiti may rubot na may tabon nito malam. Bimbangon da. Apo, kita ang tiwinayaan dagiti tao. Kita ang dagiti sumpat lakay. Ni nabakahan day taman lumang anak ang ato dagiti iman ang agsasaaw. Ang problema ti atin kupa dito ipunirarya. Nagsiburay iti pandakalabay na. Gapaw ta magkakaamuda na maman ang pisaw. Kadagiti tanumda. Tatang, nanang, saan ka nun anas kan nga itulog tayo dagita abangkay iti kampusan to. Makaamudan iti bagbagida ay iti bangkay da. Good. Very good Sana all. Makakaamudan ang mapan agpisok kadagiti tanam da. Bimangon ang dagiti bangkay. Bimangon. Naitagtagainam ko dagitay sumbay. Ditan gagayem tinaggibusan, ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center.
isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.